Hei whakatepe noa ke he painga toi hei kohi pūtea. Koera te ia o te kaupapa o te taiopenga I whakahaere hi ai e ngā tauira o mua o te kura mō ngā kōtiro Māori. Ara o Hukarere. Te kaupapa e kawe ana e nei kākahu. He kohi huruhuru hei whakatua no I te manawa o Hukarere. He whare whakapono I tū I runga I te whakaaro o tā āpiranga nata. He whakaaro me Pākehā te āhua ki waho me Māori o roto. He koha anō hoki mai nā tauira o te rāwa ki ngā reanga whai ake. Engari I roto I nā piki me nā heke o te kura, ka wete hia te manawa mai tōna tūranga I mate ruahau, he ono tau ki muri. I tēnei wā kai roto I nā para rā roki e nohoana. The history of it is quite simple. It was one of Tāpira's last words. Tai mai ana ki runga I nā pakihiwi o tēnei uri o te aitanga hauiti ki te arahi te kaupapa whakaara mai anō I te whare nei. I suppose it's just people coming in with their own different ideas and thoughts on any way to try and help rebuild this kaupapa. I nā I roto anō hoki te whakaaro e ono nā kura Māori kei te haere tonu I hui mai ai e nei tauira tawhito o Hukarere me Wikitoria ki te rapi I tētahi āwhina. Well, a lot of people have faith that it will go up. We're hoping like hell we'll get to September the 29th. E kore hoki a kaupapa e rekāke ki ngā karu o te kahurangi mo te pō, he tauira tawhito hoki a henki tāwhai. Iwa te kaumātoru te pakeke. Mo te kaikawa I tēnei take e kore he tangata inoho tapu mai ana wero ki te mahimoni. 160 to tinny, 170 to no, $220 sold to the fellow over there. There is a generation of girls who have not been into the chapel. I tēnei wā kai rote te kahai ngā ringa o nā tauira tawhito o te whārua o te matau a Māui ki te hiki I tēnei take. Engari tērā no te pai ngātu ki te whakakotahi mai o nā tauira katoa, kia tua noa I tō rātou whare karakia, hei manawa anō, mo Hukarere. Tini Molyneux, te karere.